kuleli yaviki sagcina sikhuluma ngemnikelo ama-sacrifices bezwakala, and then khona-ke indaba engazange masegcineni engayicacisanga kahle kodwa ngizongena kuyona maqondana negazi bezwakala. Igazi ukuthi lalisebenza kanjani yonke le mhlambi labaluleke kakhulu yonke mhlambi bezwakala ngizogcina ngayo isizwana bazalwane. Namhlanje-ke ngizongena emkhosini to the feast sizwana ama-feast ayekhona iminyaka-ke yakwa-Israel ikhalenda yakhona ihlukile bezwakala, and then iminyaka yabo futhi-ke bayibala ngezindlela eziyi-2. Babeyibala ungena kwamakhosi ukuthi ungena kwenkosi ubani, uphuma inkosi ubani, inkosi ubani. Okwesibili-ke iminyaka yakhona babeyibala ngemikhosi, unyaka wakhona iy'nyanga zakhona babeyibala ngemikhosi ukuthi umkhosi othize nomkhosi othize nomkhosi othize nomkhosi othize bezwakala. Ngakho ibalulekile kakhulu imikhosi ukuze uyazi, ngoba uma ungayazi imikhosi uba nenkinga usushumayela into engelona iqiniso. Uthi angithi kuJohane chapter 7 evesi lika-37 lithi ngosuku olukhulu lokugcina lomkhosi. Yilo angithi uJesu wama ekhaya lomkhosi wamemeza wathi umekhona omileyo, umekhona njani omileyo akazi uphuza. Manje uma sidabula inkosi malanga ezingayanga lapha sithole iqala uvesi 1 uthi ukhuluma ngani. Kuba uma uthola lo mkhosi uthola umkhosi okuthiwa umkhosi wamadokodo bese uthiwa emva kokungena umkhosi wamadokodo ekugcineni-ke wasi bayakutshela ukuthi ekugcineni wangasenziwa ngale ndlela okwase kwenziwa nokuhlambulula kwethempeli kwezwala wabuka imphongolo leyo. Kodwa uma ufunda la emkhosini wamadokodo akukho lokho eBhayibhelini la emkhosini lo ngizokhuluma ngayo. Kodwa-ke ngokuhamba kwesikhathi kwaba khona le ndawo phakathi kwabani Malaki and Malaki Mateyu kwaba khona 400 years lapho khona ama-Magabisi inkosi ethize lapho yathatha imvubulo yayibulala ethempelini bezwakala. Ngakho mangibona amanyana endaweni engcwele bezwakala wenza lokho. Manje-ke basebenza lokho ukuhlambulula ithempeli babeke lemgqomo enamanzi bese-ke yashaywa bese yagobhoza-ke amanzi aphumayeli bezwakala. Hhayi ukuthi-ke kwakuthiwa-ke amatafula ayegcwele kwakumkhosi iphathi inkulu kwagcwele lonke uhlobo lotshwala kwagcwele lonke uhlobo konke okogolobho khona namadrinki nayo yonke into. Wasukuma uJesu wathi mekhona omileyo ngoba utshwala ngeke uyiqede, iwhisky ngeke uqede, ibhiya ngeke iqede, lokho koma lokho kodwa mekhona omileyo kwakumkho akwangeyona iphathi. Manje bathi kwakuyiphathi bezwakala. Manje kuhle ukwazi uma uthola yazi go back to chapter 7 meqala lesuli right into kwakumkhosi wani wamadokodo emva kwalokho kwasebayiloko ezwakala. Kuba lula ukufaka ngendlela right izinto ezwakala. Okay, namhlanje ke ngizokhuluma ngayo, ngizozama ukunqamulela kwezwakala noma ngizonqamula itholakala-ke encwadini kaLeviticus chapter 23 evesini lika-4 kuya 43. Njengoba besengishilo ukuthi-ke izinyanga zabo bebezibala ngani ngemikhosi yabo, iminyaka yabo bebebala ngamakhosi ukungena ngokukhulu kwabo. Futhi ngifuna sazi ukuthi imikhosi yabo lehambelana njengesizwe esafana ngesingisi bathi nje affiliate babe ngabalimi. Ngakho-ke imikhosi yabo ihambelana nani nokulima, imikhosi ihambelana nokubonga uNkulunkulu ngokulima nokulima. Njengemikhosi yethu sonke abantu abamnyama ihambelana lapho banomkhosi wokweshwama kube nomkhosi wani imikhosi yani. Leyo mkhosi ikhona ihambelana nalo ukudedicate imbewu yakho la uyifaka khona bezwakala. And then ungakuthola kahle lo ngena ku-YouTube yami Christopher Msheni uzongena bengishumayela ebandleni lika-Alliance the blessing of a dedicated seed. La ngikhuluma khona-ke ngendaba yolimo basongena emkhosini wolimo ukuthi lusebenza kanjani, hambelana kakhulu nokweshwama. Asikho isizwe esineshwama, uyakwazi kweshwama? Okay, weshwama ukunikela
before kudliwe makade kulinyiwe uthatha yonke into yokuqala the first ikhona isiweke enkosini inkosi idliwe khona bese kudla ke intele benentelezi efaka lapho kwezokala ihambelana kanjalo ke lo mkhosi olikuqondene nalo to dedicate imbewu yalo ukudla kokuqala kulo okade ephethe leyo ndawo kwezokala whoever lo uNkulunkulu obephethe lapho kwezokala okay babe ihamba kanjalo ke imkhosi lapha ke umkhosi ke lesi esoyibheka la manje sithola Leviticus 23 verse 23 from verse 4 to verse 43 ngizongena nje ngize khona bese ngizongena lezokala mawukwazi ukwenza i-outline kusho ukuthi Leviticus 23 verse 5 umkhosi wani loyo wePassover enyangeni kaNisa umkhosi wePassover siyi14 kwezokala on the 14th day yenyanga kaNisa kwezokala then kuba umkhosi wePassover bese uzothi ngelanga elilandelayo kwezokala umkhosi wesibili lona olesihlanu bese kuthi mawufunda ke uLeviticus 23 evesini ka6 and 8 kungena ke umkhosi wesinkwa esingena mvubelo unleavened bread bese kuthi ulokhunja uLeviticus 23 verse 9-14 likhulume nge-first fruit kwezokala umkhosi feast of first fruit ulimo kwezokala lemkhosi bese kuthi ngosuku uqala ukubalwa lapho kwezokala mawufunda uLeviticus owesine umkhosi kwezokala Leviticus 23 verse 15 to 22 umkhosi wani wePentecost umkhosi wePentecost wawuqala wona ngokwengichaza ihamba kanjani mawuqala wona ubalwa amasonto isikhathi umkhosi wePentecost umkhosi wamasonto noma umkhosi wokuvuna kwezokala wona ke wawuqala ubalwa amasonto kusukela ngelanga ngithi bokukade kulesihlanu kuyiPassover bese kuba yiSabatha maqala iSabatha maqala iSabatha aqala umkhosi weunleavened bread isinto esingenamvubelo bese kuthi Sunday kube umkhosi wolimo kwezokala nge25 kube umkhosi wani nothi 25 ngezi 2014 15 nge16 kube umkhosi wolimo njalo maqala lapho bese kuyaqalwa ke kuyabalwa kubalwe uqala iviki wawusikala ukuthoba umkhosi wamasonto kubalwe amasonto abe u7 amasonto me u7 akhanda bani u50 is pente ngesiGreek isho u50 bese kuzoba umkhosi wani wePentecost kwezokala umkhosi wePentecost ke bese emva kwawo bese kuba nokuthula wesikhathi eside sezinyanga ezine emva kwezinyanga ezine bese kuzongena umkhosi wama-trumpet la kushaya khona amacilongo emva komkhosi lo umkhosi wesithupha kube umkhosi wama-trumpet uLeviticus 23 evesini lika-23 to 25 bese kuthi umkhosi wesithupha kube umkhosi wosuku lokubuyisana umkhosi wesithupha uthola Leviticus 23 verse 26 to 32 it's a day of atonement kwezokala umkhosi loyo i day of atonement izongena kuyo next week ezokala la ichaza khona kwakwenziwani ngayo ithola kuLeviticus 16 sizongena ukuthi umpriest omkhulu wayenzani ngalelo langa ngoba laliqondene nalo kwezokala right bese ke ukuthi umkhosi wokugcina ileso uthola Leviticus 23 verse ka33 kuya ku43 umkhosi wethabanakelwe noma umkhosi wamadokodo noma umkhosi wamadokodo sezwana lo mkhosi korana for 7 days iningi izinto ezazenziwa lapho uzobona ukuthi kule nyanga yokuqala iyagibelana lemkhosi kwezwakala fike umkhosi wani wePassover ube umkhosi wani sinke singenamvubelo ilanga elilandelayo ilandela bomkhosi wolimo kwezwakala ya umkhosi wolimo ke kwathathwa umkhosi wePassover ngithi siyazi ukuthi kwakuthathwa yini kwahlatshwa imvu kwezwakala engenaqala ithathwe bese ke kwenziwa lo mkhosi lo wePassover kwezwakala and then mabe phuma lena kwabhecwa baphuma eGibhithe babekhumula kwabhecwa igazi lapho kwakwenziwa lo mkhosi kwezwakala bese kuthi ke ngelanga leli le-unleavened bread kwaqala lapho kudlwa isinkwa esingenamvubelo babeyale kwezwathi umkhosi wesinkwa esingenamvubelo kodwa kade beqalise ngaphambili yakhumbula uma bezophuma eGibhithe kwakuthiwa kungatholakali imvubelo ezindlini zabo
yayikhishwa bamabe yayitholakala noma bakwenze konke bahlala endlini babhecika ukuthi kwakunemvubelo babe sodlula bafe ngoba imvubelo ifanele ishona ngakho qala lo mkhosi esinke singenamvubelo lisho the walk of is a Christian walk hamba ubungcwele bezwakala and then ke bese kuthi ngaleli langa le umkhosi olibo this Sunday uthathwa ke isivuno sokuqala kwavamisa ukuvula ibhali bezwakala isithunga nasazi isithunga shift kuthiwa ishift angithi uyibambe so bese iyazulisa phambi kwaJehova bezwakala isithunga basukise so ngakho bathi thina ndoba kade silimile lento esinikela kuwe singakadli thina ukuthi kudle wena qala Nkosi sinikela kuwena siyabonga ukuthi uprotectile akudlwanga isidlafa akudlwanga nezulu nani yayinikezwa la kwezwakala lo mkhosi loyo ke usho lokho baqala bethi babuyisela yena bayabonga okwesibili mawubuyele emkhosini wePassover lisho ukukhuleka uKristu bayini umhlatshelo wesono ngibonile umhlatshelo wesono ngalo esiba umhlatshelo wesono sakhuleka ezoneni zethu bese ukuthi emva kwalokho bese ba umkhosi esinke senavukela sesihamba singena sono sihamba ubungcwele bese uthi ngalomkhosi lo umkhosi ufanekisela ukuvuka kaJesu waba ululibo lokuqala bezwakala wabafileyo bezwakala bawafunga lo langa lo mkhosi ulibo lokuqala lokuvuka abafileyo bese kuyabalwa ke yonke lo mkhosi kufika umkhosi wani wePentecost umkhosi wePentecost uthatha izinkwa eziyithula angithi usuke sokuzodliwa lapho laba abazi emakhaya sokunefutho umbili usuvuthiwe usuzoqala ukudliwa ngakho sokuthathwa lo mbila lo noma lo nkolweni bezwakala uxovisiwe basifake imvubelo before bezoqala ukudla bese ziyathathwa lezi zinto eziyithula ziyaphakanyiswa phambi kwaJehova umkhosi wePentecost lezo zinto ezimbili zifanisela zifanisela abantu abaJuda ngapha abezizwe ngapha banevusi nesono ngithi character yezwakala zinikele kuJehova uqala kwebandla lelo iPentecost kwezwakala limele abaJuda limele nani nabezizwe benikela kuJehova bese kuyaphela loyo mkhosi bese kuzoba umkhosi wamacilongo usho ke mabelanda ukuthi kuba nekhasi okuthula ngoba sikhona manje bese kuba khona isikhathi ke la uIsrael uzokhala khona icilongo esezobuyela ezweni lakhe emva kwalowo bese bakhona umkhosi we-Day of Atonement la kungcweliswa khona zonke izinto umpriest omkhulu angena endaweni engcwele kwenza yonke into bese egcineni bese uba umkhosi wamadokodo we-run for 7 days bezwana ngizongena ke kuwo sizwa umkhosi wokuqala Leviticus 25 no 23 verse 5 umkhosi wesibili leavened bread is 20 Leviticus 23 6 and 8 umkhosi wesithathu first fruit ulibo Leviticus 23 9 to 14 umkhosi wesine umkhosi wePentecost and then unge 23 15 to 22 then wesihlanu umkhosi wama-trumpet verse 20 chapter 23 verse 22 to 25 and then wesithupha which umkhosi Day of Atonement Leviticus 23 26 to 32 this is the last one umkhosi wesikhombisa Leviticus 23 verse 33 to 43 wetabernacle kule mkhosi ke lo wePentecost kwezwakala ngizocacisela before ngene la lo mkhosi wePentecost kwadingeka kunemkhosi eyi3 kule mkhosi ewu7 kwadingeka wonke amadoda akwaIsrael abe khona kulo mkhosi wezwakala ibonakala kahle mawufunda uDeuteronomy Deuteronomy 16 somewhere ithi ke kulo mkhosi emithathu eyibeki wafuna amadoda wonke abe khona umkhosi wePassover bamba le mkhosi eyi3 angithi that weekend bese ke kuzoba khona umkhosi wePentecost bese uba umkhosi lo wamadokodo bonke abesilisa wafuna baye khona akumangalisi umkhosi wePentecost ukuthi iBhayibheli kwakukhona abaJuda ababeqhamuka ezizweni zonke bekhuluma izilimi ezahlukeneyo zonke ukuze babe abaJuda abanye babephuma ngale bekhuluma isiGreek abanye bekhuluma kodwa amadoda ayikhona wonke umoya ongcwele mayehla athi impela nathi siyabezwa yilolo ngolimi lethu babekhuluma izilimi bekhuluma bedumisa uNkulunkulu kwezwakala bathi nathi kwanje into ezakala nathi siyabezwa kwezwakala futhi ke lo mkhosi wawusho ngokupheleleyo ukuthi ke uNkulunkulu basibonile kanti ngathi masibonile lokho
ukuthi akasahlali ethempelini yizwa kahle ngathi ngakhuluma ukuthi akasahlali umuntu ethempelini ngoba yadabuka yini isikhathi bethi yadaluka kwaya phansi bakwazi ukubona umphono esivumelwano yasakhuluma masikhuluma umphono esivumelwano babona umphono esivumelwano yizwa kahle ngaleli langa baphinde bathunga bavala baqhubeka inkonzo yabo kodwa ngaleli langa bebona ngelanga lePentecost bekhona bonke umoya ongcwele yahlela phezulu kwayilona lokuba khona ihlonto zomlilo kwacaca kubo ukuthi uNkulunkulu akasekho la uNkulunkulu uhlala engumlilo entweni ingashi bakhumbula isihlahla esingazange sisho bakhumbula makuvulwa iTabernacle babona lenkazimulo kaNkulunkulu uma uvula ithempeli babona inkazimulo kaNkulunkulu babo ukuthi uNkulunkulu ngamagama ogcwaseka lokho ukuthi useyokwakha ithempeli lakhe ahlale phakathi kwabantu kodwa babuye baqhubeka nani nenkonzo yabo ezuluka umuntu olukhulu umuntu uzumbona umkhulu uhambe yobuza uBalaam imbongo lokho manembongo liyamphendula wathi ngihlale kancane khipha inkemba ukapa yathi uzonkapa nje ngenzeke bangihlale ukuthwala kahle nje kodwa waqhubeka waya khona umuntu ke lo right asingeneni bazalwane sengiyangena ke manje abaJuda babe nezindlela ezimbili zokubala unyaka wabo. One babebala iminyaka ngezikhathi zemihlangano yabo engcwele, imikhosi yabo. Two babebala iminyaka ngokungena nokuphuma kwamakhosi abo. AbaJuda babebiza imikhosi eminingi ngokuthi ingcwele, kodwa la sikhuluma ngemikhosi le idume kakhulu eyisikhombisa kwezwakala. Khona eminye imikhosi yaphinde yavela yomkhosi wePurim kwezwakala. Baba sebele umkhosi wePurim, umkhosi wePurim uthola uma ufunda incwadi kaEsther ukuthi baphuma kanjani uNkulunkulu wabasindisa kanjani isikhathi sikaEsther. Kwabe suba umkhosi ukuthiwa umkhosi wani wePurim kwezwakala. Njalo umkhosi wamadokodo ngithi ke wawuhlangene nalomkhosi wokuhlambulula ithempeli yaba nemikhosi ehlala ivela right through. Kodwa ebalekile sokhuluma ngayo lesithola kuLeviticus ebale uNkulunkulu ezwakala Leviticus 23. Oqala umkhosi wePhasika ngishilo ukuthi uthola Leviticus 23 yangithi. Sibona ukuthi yayikhona okay ilo mkhosi owawuba khona lapho. Ngesikhathi sikaJoshua bawugcina ngaseJericho ezwakala. Mawufunda Joshua chapter 5 verse 9 to 10. IPhasika likhomba uKristu eyinhlawulo yezono zethu. Kwakufunakalani kulomkhosi na? Kwakufuneka iwudle engenacala. Thola Exodus lo uzothola Exodus 12 likhuluma ngemihlatshelo. Ngiyakhumbula Exodus 12 likhuluma ngemihlatshelo. Yeah. Kule mkhosi kwakhambelana nemihlatshelo, imkhosi ehambelana nemihlatshelo bezwakala. Then leli wundlu lalihlatshwa igazi labhexwa ezinsikeni ezimpondweni. Lelo gazi laba isiboniso kuNkulunkulu basindiswe kwahluleni kwakhe. Lo mhlangano wePhasika usibonisa ukuhlengwa esinakho ngegazi likaJesu. Kuba igazi lalibalekile Thomas ngelanga lami lePhasika. Bese kuba umkhosi wesinka esingenamvubelo. Lo mkhosi wawulandela eduze nowePhasika. Waqala ngosuku lwe-15 ngoba lona omunye waqala ngelanga lika-14. Kudliwa isinto esingenavubelo izinsuku eziyisikhombisa. Umkhosi wePhasika usikhumbuza ukuthi singabantu abakhulwa ngegazi. Lona wesinto esingenavubelo usifundisa ngohambo olufanele labo abakhulwa ngegazi abakhishiwe kuboshweni kwabaseGibhite. Basekorinte lesibili chapter 7:1, Galatians chapter 5:7-9. uJesu wakhuluma kubafundi bakhe ukuba baxwaye imvubelo kulomkhosi wani wemvubelo. Waqala baxwaye imvubelo ekhuluma ngesono, imfundiso yani yabaFarisi, imvubelo yabaFarisi. Wakhuluma nangemvubelo yabaSadusi bezwakala. Bese bakhona imvubelo kaHerodi bezwakala. Imvubelo yabaFarisi ukuzenzisa, imvubelo yabaSadusi ukufundisa kwabo, imvubelo kaHerodi umoya womhlaba bezwakala, to be politically inclined bezwakala. Bese kuba umkhosi wesithunga solibo. Kulomkhosi abantu bakwazeli babenikela ngolibo lesivuno ubonga uNkulunkulu. Lo mkhosi wawuba khona ngenyanga kaNisa mhla ziyi-15. Kulo mkhosi umpristi wayezulisa isithunga phambi kwaNkulunkulu loyo oletha ulibo amukeleke uNkulunkulu, futhi kwakufuneka alethe umnikelo wegazi. Leli gama elithi ulibo silithola eTestament elisha lapho likhomba lokho okulandelayo. 1 Abazalwane balu babizwa ngegama ngaleli gama.
masifunda laphana kuRoma 16 verse 4. AmaKristu anolibo likamoya Roman 8:23. uKristu ulibo ngoba wavuka kuqala. Ngalokho kuvuka kwakhe sinethemba lokuthi sizovuka nathi kwabafileyo. BaseKorinte bokuqala chapter 15 verse lika 20-23. Bese ba umkhosi wePentecost. Lo mkhosi ubiza ngamanye amagama ngalamagama: umkhosi wokuvuna, umkhosi wamasonto, lusuku lwezithelo zolimo. Wawugcina amasonto ayisikhombisa usuka kowesithungo. Ngiyakhumbula le usuka kowesithungo sizulise kubaleka amakhosi la kwezwa amasonto ya. Kusho izinsuku ezu-50. Legama elithi Pentecost liphuma kwelesiGreek lisho 50. Abantu babegcina imihlangano eminingi, kodwa kwakufuneka amadoda abekhona emihlanganweni emithathu emikhulu. Bafunda Deuteronomy 16 verse 16. Umkhosi wesintu esingenamvubelo uhlangene nePhasika nomkhosi wani wokuzulisa kwesithungo. Bese uba umkhosi wePentecost kanye nomkhosi wamadokodo. Bafunda 16:16 uDeuteronomy lemkhosi ebalulekile. Lapho kuthiwa khona kungatholakali umuntu aye kuNkulunkulu engaphethe lutho. Kwangakhona ukuthi Moses esontweni ungeke ngaphethe lutho. Kodwa kwakukhulunywa ukuthi lo mkhosi kwathiwa ngoba umuntu uza nezinto azobonga uNkulunkulu ngalokho akusise ngakho unyaka wonke. Akho ufuna njani eze kube khona kuphethe ukuzobonga uNkulunkulu ngalo mkhosi. Yasikhona izinto esike sihlanganise kwezwakala. Sithi ungeze ungaphethe lutho. Ungeze ungaphethe bangitshelile ukuthi mina ngitshela abafundi obani ama-ashas ami ukuthi angezi kimi uqala ngami ukuthatha umnikelo, aqale ngamahemende. Kuba ngelanga meqala ngami anginawo ngalelo. Ngangizokhuthi uzangikhipha amasenti kwezwakala. Kufuna nje badlule kimi bazogcina sebenikela manganayo anginawo kwezwa. Kodwa babeqala ke abantu bona enganikela abantu bazothi akanikeli yena. Kanti nginikelile mayiphela inyanga nenyanga yesibili nginemali. Sizwana bazalwane. Ilezo zinto ke unikela ngokuna. Kodwa uPaul uma ekhuluma ngomnikelo la khuluma ngawo ukuthi ke nizilungiselele kwezwakala ukuthi ninikele. Kwakuthatha umnikelo lapho kwakuwumnikelo owoqoqele ababehlupheka eJerusalem ngenxa yesomiso esaprofeta obani uGadi. Kwezwakala wazoba khona isomiso esikhulu. Paul wasekhipha abantu ukuthi benjani bahambe bathatha umnikelo. Bathi thina bezizwe since usiyini yini lesihlahla sama olive kuthiwa yini umnqumo wasendle. Ukhishwe lo wasekhaya wasagraftwa khona. Thina sidle emafutheni umnqumo wasekhaya. Ngakho ufuna lokho esinakho thina sihlanganyele nabo abaJuda. Babe senkingeni ufuna thina esinabo sikwazi ukubanikela. Kwaqoqwa iminikelo so lapho uPaul ukhuluma lapho kumaqoqo umnikelo ukuthi nizibekele umuntu azibekele inyanga ukuthi ngizohamba nalokho ngimuse lo mnikelo kwezwakala. Uthi kungabe ukuncishana kodwa kube umnikelo wani wokuphana. Sizwana bazalwane. Okay. Emhlanganweni wolibo kwakuzuliswa isithunga samabele phambi kukaNkulunkulu. Kulomkhosi wePentecost kwakuzulisa izinkwa ezimbili ezazivutshelwe zinemvubelo. Leviticus 23 verse 17. Kulezo zinkwa yayikhona imvubelo ngoba zifanekisela ibandla likaKristu. Matthew 13:33, Izenzo 5:1 and 10 verse 15:1. Njengoba izinkwa zazuliswa kanye sibona ubunye bebandla likaKristu ngoba kuyena abaJuda nabezizwe bamunye. 1 Corinthians 10:17, 12:13 and Roma 11:5, Izenzo 15:14. Uma kubalwa isikhathi kwezinsuku eziwu-50 kusukela emkhosini wolibo ukuze kube sesikhathini sokuzulisa kwezinkwa lezo emhlanganweni wePentecost. Uma kulinganiswa isikhathi kusukela ekuvukeni kukaKristu kuze kufike esikhathini sokwehla kaMoya Ngcwele kufunyana izinsuku ezingu-50. Bezwakala. Bese uba umkhosi wamacilongo. Emva komkhosi wePentecost ayibonakala imikhosi kulezi nyanga ezine elandelayo. Umkhosi wamacilongo wawuba ngosuku lokuqala enyangeni ebizwa ukuthi uTrisi. Kubethwa amacilongo. Amacilongo ayebethwa futhi ngalesi sikhathi. Amacilongo ayesebenza kakhulu uma kubizwa umhlangano. Numbers 10:33.
uma kubiza abantu kuba usuka igama umadlomuva kwashaya icilongo uma xashwa abantu ngengozi yokuyempini kwakushiwa icilongo njengoba ingekho imikhosi ezinyangeni ezine lezo emva komkhosi wePentecost lokho sibonisa isizwe sakwaJuda ukuthi asinasikhathi emhlabeni kulesikhathi samanje isikhathi lesamanje isikhathi sabezizwe ngezwakala sikhombisa ukuthi uIsrael wayetshela ukuthi kuzoba nesikhathi la ngeke libe naso isikhathi ngezwakala bathini dispensation ngesingisi lesikhathi lesi isikhathi sebandla dispensation of a church ngezwakala yonke into ikhuluma ngayo ayikhulumi ngabantu ngoIsrael yonke iqondene ngebandla elirepresenta ngokubili eka-Israel izophinda ibe khona uma isebuya ngezwakala esokomiswa mawufunda Revelation chapter 19 uJesu mebuya kanye nebandla ezomisa umbuso kwi-1000 years bese uyaqala kumbuso kabani okwamanje kusona isikhathi sakhe lesizwe sanqamuka mhla uJesu efa saphela lapho bazama ukusithunga sibe khona kodwa saphela uJesu benjani bebona umphondo wesivumelwano waphela sagcwaliseka kakhulu mawubona la ihlonti zomlilo ukudlala kwebandla ukuthi isikhathi sakho sinjani siphelile ngezwakala nabo kufuna bangene ngani ngoKristu uJesu ngoba singena sonke ingakho incwadi yabaseFeso I think chapter 2 mangikhumbula kahle elithi wenza konke wenza okubili kwaba kunye ebhidlize uthango olusahlukanisayo ngizwakala okumthetho wenza ukuthi bonke singene ngomnyango omunye uKristu uJesu ngizwakala wasusa udongo lusahlalisha umthetho ngizwakala sonke manje singena ngani ngoKristu uJesu nabo abanasikhathi manje ngizwakala isikhathi sebandla uNkulunkulu usebenza ngebandla hayi ngabo sizoba khona isikhathi sabo ngizwakala sobonakala phela le umkhosi wePentecost angithi sozoba khona umkhosi one ngalumkhosi umadlula umkhosi wamacilongo babizelwa ndawonye emva kwawo bese bakhona bayahlanjululwa ngezwakala isikhathi sami somkhosi we-Day of Atonement emva kwe-Day of Atonement bese bakhona umkhosi omkhulu wamadokodo sizwana bazalwane lo mkhosi wamacilongo sifundisa ukuthi uNkulunkulu uzobabiza abawezela bahlanganise ezweni labo futhi lo mkhosi wamacilongo sikhumbuza ukuthi lizokhala icilongo elikhulu ekubuyeni kukaJesu elanda ibandla lakhe sizalwa bese bakhona umkhosi wosuku lokubuyisana lokwahlulela Day of Atonement Deuteronomy 23 verse 26 to 32 ngikhulumile ngendaba kaLeviticus lasithola khona ukuthi chapter 16 ila kukhulunywa ngayo ukuthi iyayenzwa kanjani ngizokala ngizongena kuyona ngicelile ukuthi ngizongena kuyona ekugcineni ngoba ibaleke kakhulu ngizwala bazalwane kulo mkhosi ke wakuhlanjulwa yonke into umpristi wayengene ephethe umhlatshelo wezono zabantu nezakhe nezabantu kuhlanjulwe zonke izitshe ezazikhona lapho nama-altari netabernacle nayo yonke into bese umpristi ke segcina ke egcineni aphume ke segqoke izingubo zakhe zonke okuthiwa the glory bathi the garment of glory phamisa izandla ke ababusise babone ukuthi umnyaka wabo bahambele kahle ngizwakala sebezongena ke emkhosini umkhosi wamadokodo ngizwakala umkhosi wesikhombisa lo Leviticus 23:34 kwangumkhosi wokugcina emikhosini yonyaka miningi iminikelo ebilethwa kulomhlangano ngoba abantu babembonga uNkulunkulu ngayo bebonga izibusiso zezithelo zomhlaba wawubizwa ukuthi umkhosi wamadokodo ngoba kwakwakhiwa amadokodo ngamagatsha ukuze bakhumbule ukuphuma eGibhithe futhi lo mkhosi uyiprofethi sikhomba ukuthi abaJuda bazobuthwa babuyele ezweni lakubo babusiswe khona lokho siyabona ukuqala kokubuya kwabo ngo-1948 bezwakala buya kwabo kwa-1948 kwangathembeki ukuthi uIsrael angaphinda abuyele ezweni labantu lakhe lokho kufana nokubuya kwabo bebuya ekuthunjweni after 70 years bebuyela ngesikhathi mawufunda u-Ezra bezwakala babengakholwa lithi sasinjengabaphuphayo uma sibona ukuthi abanye makubeka isiselo sethempeli bakhala khona ukhala abanye babekhalela ukuthi awu saze sabakhona babekhalela ukuthi awu lesisekela lento ebekwayifani nale yankasimulo esake sayibona bezwakala ukhala kwabo kwahlukene bezwakala manje ke babuya lapho namanje niyazi ukuthi uIsrael ubuyele kanjani
ezweni labo uxwase kweprofeti zikaNkulunkulu kodwa niyazi ukuthi ulithole kanjani izwe emva kokuba ngempi yomhlaba niyazi impi yomhlaba ngithi Second World War qale ngo1939 yaphela ngo1946 and then leyo yayize mathumash ama-Japan ayiseyiqedile ilokhunja impi yama-alliance wezwakala okwabo Churchill nabo France nabani ne-Russia nabo Roosevelt wezwakala basemelika ngoba manje benza lento yama-suicide bomb babethatha izindiza zabo babetshela ukuthi uNkulunkulu wabo uzokwazi ukubamela kwezwakala uBuddha wabo ngakho-ke bafunge kwezwakala bophela babeka inkanyezi la bese begibela indizeni manje laba indiza mayiza yayiqonda kuma-submarine abo nasemkhumbini yabo izalathi masakwe emkhumbini yabo nasendizeni zabo bathi nayi ngeke ingene la izopho ivele iqonde ifike ishayise ingene ife lapho umkhumbi uphele namasosha and then kwahamba bongothi siyahlula manje wasokutholakala ukuthi kunelinye ijude euniversity ethize elalikhanda i-atom bomb bezwakala yayingakazi isebenze ngoba bathi mushroom bomb ophelile so otho yayingakasebenza bathi yena kukhona ibomb esiyenzayo le university engakazi isebenze akeni isebenzise bezwakala wabanikeza Melika yayithatha yashaya Hiroshima Nagasaki in Hiroshima amadrobha bashaya wavala straight ama-Japan aphamsa izandla athashulekile base beya kuye nawo Israel yaphela impi lapho base beya khona ukuthi manje nifuna wena sinenzeni ngento size ngayo ngale bomba wathi angifune lutho ngifuna ukuthi nikhande i-declaration uIsrael abuyele ezweni lakhe ngaleso sikhathi uIsrael bathi ni protectoral bathi nithini protect yanto yelisuthu neSwazini nane ngaphansi kwane British territorial yezalivikele protected territory yezwakala nayo ke yayiphethwe yini iBritain yezwakala iPalestine leyo base bethi no siyanikeza amangisi ke enza lento eyenziwa yini ayenza kithi uma bezokhonda iUnion of South Africa basibeka ngaphandle bathatha amafunda abanikeza thina bafaka bakhanda bona thina bafaka ngaphansi nalawo mabefika lena bathatha ama-Palestina ayekhona sonke izintamara bawabeka ngaphandle kwahlangana bona bakhanda isivumelwana nelokhunja namanani neBritish iBritish yasesithi iMelika thina sonisiza ngefinance sinivikele sonika imali ukuthi niqale nakhe kwezwakala yabuya kwezwakala ngoba uNkulunkulu izinto zakhe uyazenza kwezwakala kufana lento ivesi ababelisho lelincwadini kaIsaya elithi akhosikhala sibazwele dini siyaphumelela uma kukhona umkhandi wesikhathi uNkulunkulu yokhanda umchithi waso ngithi ngesikhathi battle of all battles the mother of battle yase-Iran yakhumbula ne the battle of all yase-Iraq battle of all battles uyazi lesikhathi leyo bathi wayekhanda ama-missiles kwezwakala ewafakela amakhanda ayekwazi ukuhamba i-distance enhle bese kwakuthiwa ama-Scud missile ayekwazi ukufika kwa-Israel adubule kwezwakala kanti ngapha eMelika bakhande ama-interceptor not eMelika bakhande ama-interceptor bakaze bawasebenzisa nowhere ukuthi mangaba khona ama-Scud missiles akwazi ukwadubula lesikhathi ababakhanda laba bathatha lesikhathi akade bengazazi bosebenzisa kuphi basithatha basisa kuphi kwa-Israel sabakhona sagada la badubula ama-Scud missiles ayi-3 lama-interceptor ashazo ayi-3 akekho umuntu owafa kwa-Israel ngaphandle kwamakhehla ayi-2 abulawa inhliziyo kuthiwa amelwa inhliziyo yafa kwezwakala ngakho lelo vesi liyasebenza lasebenza kwezwakala ngoba bathi mase bebona ukuthi sizokwenze njani kwezwakala bacela uNkulunkulu bathi wathi uNkulunkulu asikho isikhali bambalelo asikho isikhali esibazele nempela uNkulunkulu wafeza ivesi khona isikhali ababekhanda ama-Scud missiles ababakhanda esinye ngathi sakwathi uNkulunkulu ke uyakwazi ke namanje uzobabuyisela abantu bakhe ezweni lakhe bezwakala ukhona nikutholayo yebo umkhosi wamadokotela neminingi eminye iminikelo abayayilethwa kulomhlangano bezwakala sithe babekhumbula ukubuya kwabeGibhite and then bese kuzoba kulomkhosi ke okwesibili kulomkhosi okwakwenziwa kuwo
futhi lo mkhosi uyisiprofethi esikhomba ukuthi abaJuda bazobutha babuyele ezweni lakubo babusiswe khona. Isaiah 58 evesini ka8 to 10, Zechariah 14 16 to 10. Kulo mkhosi umpriest wayelanda amanzi echibini laseSilowama wathele altar lethu elalisethempelini. Bawufunda uJohn 9:7 nalibe ngikhuluma uJohn 7:37 to 39. Kwakuthi ngosuku lokugcina kulo mkhosi omkhulu babehlabelela amahubo 113 no117 abizwa ngeseHebheru halal, amanzi ashiwo ukudumisa. Ngiyabonga ukuthi lamanzi ayelandwa ngalo ukuhlambulula esilwane ayethola ngalo mkhosi ayebakhona ukuhlambulula. Sizwana bazalwane. Okay. Lo mkhosi ke umkhulu kangaka kwakuwumkhosi wokuphumula, kwakuyisikhathi sokuphumula, kuyisikhathi sokuthokoza, kuyisikhathi sokunikela. Lo mkhosi ohamba for 7 days bezokala. Ngakho ngithaka ngingene kuwo lo mkhosi wamadokodo ngoba kwakuwumkhosi wokugcina ubaleke too much. Sizwana bazalwane. Mawufunda lapha na ku Deuteronomy 16, ngiba ngishilo 16 to 17 na ku Deuteronomy 23. Kwakuba isikhathi sokubonga, isikhathi sokuthokoza nesikhathi sokuphumula. Isikhathi sokubonga kwakuyisikhathi sokubonga uNkulunkulu kezwakala. Mawufunda amahubo 33 verse 12 kezwakala babebonga izwe uNkulunkulu abanikeze lona. Exodus 3 verse 8, Exodus 8:7 to 10. Lapho lithi uma uNkulunkulu eselilethile ezweni anibizele kulo, selandile isiliva lenegolide lenu nenkomo zensizandile ningamkhohlwa uJehova uNkulunkulu wenu ngezwe aninikeze lona lodla nisuthe. Kezwakala isiko kezwakala. Kwakumkhosi babebonga izwe abanikezwe lona kezwakala. Izwe elihle. Okwesibili babebonga imithetho abanikeze yona elithi siphi isizwe esinemithetho elungile efana neyabo. Okwesithathu babebonga ukuthi banethabanakele kezwakala. Okwesine babebonga inkonzo ababenayo, ama sacrifices nakho. Okunye babebonga ukuthi banenkonzo yabapriest okuyona ebasa kuNkulunkulu. Kwakuyisikhathi sokuthokoza kezwakala. Bafunda Deuteronomy 26 evesini ka1 no 12 kezwakala ulibo netithe. Mawufunda uLeviticus 20 kuna uDeuteronomy chapter 26 uverse 1 ukhuluma ngolibo, bese kuthi from verse 12 ukhuluma ngani ngokweshumi kezwakala itithe. Kwakuyisikhathi sokubonga isivuno, sasokuthokoza bathokoza isivuno abasitholile. Okunye kwakuba isikhathi leso sokwenza sokubonga ama-vows enziwe. Babenza ama-vows ngiyakhumbula ubani uHana wathi lo mntwana ngamcela kuNkulunkulu ngathi waye ngaleso sikhathi le eyocela, bese uthi ke manje ngiyambuyisa ngilethe kubani kuNkulunkulu. Khona iverse I think amahubo 50 verse 15 ngikumbula elithi ngibize usuku lokuhlupheka ngiyakhulula wena ngiyamlungisa. U14 wakhona uthi ngizikhokhe izivumelwano engiyazenza ngisekuhluphekile. Manje ngithi ke mina ke kufuna ufunde kanjalo. Uthi 14 uthi 15 ungaqali ngo14 ngoba u14 uthi ngokhokhe izivumelwano ezenzile sekuhluphekile. Kodwa manje mawuqala ngo15 uthi 15 ngibize usuku lokuhlupheka ngiyakhulula ngiyawumdumisa bezwakala. Bese moya ku14 uthi ke ngizikhokhe izivumelwano engazenza kuwe kwethembisweni. Ngakho kwana wakwenza lokho bezwakala. Wathi lo mntwana ngamthatha ngiyambuyisela. Ngakho wonke ama-vows ayekade enziwe kwakuyisikhathi sokubonga ukuthi uNkulunkulu uwafeze wonke bezwakala. Babeyobonga lokho ukuthi wonke uwenzile. Sizwana bazalwane. Okwesibili kwakukwenza amasha bezwakala. Kuthi nje obuqala lesithi ama-resolution bona babenza lapho ukuthi uNkulunkulu mengangisiza kulonyaka njengoba uzoqala unyaka oqala. Ukuthi unyaka wabo nibonile ukuthi uqale uma kuqedwa yini i-day of atonement hlambulula zonke izinto izona uzabothethe zonke seziclean. But uma ungangisiza kulonyaka uzokufika lo nyaka ngoletha lokhu naloku ngibonke. Mase ama-resolution abawenzayo kezwakala. Then okunye kwakuba isikhathi sokudedicate imbewu kezwakala. Bayeba ngabo September lo mkhosi wokugcina bese September October. Bese kuzothi imbewu lesikhathi kuzoqala ukulima. Imbewu iyathatha idedicate lapho ke kezwakala. Uthi nasi imbewu sinikela uNkulunkulu ikusisi ngadliwa isihlava bese soyitshala babonge namasimo abazonikela kona bese ke beyolima. Okuzothi uma sebevunile bese beyokwenza umkhosi wani
wesithunga esinganamvume lolimo sokunikeza so uma ungena kulete education uzothola la ngikhuluma khona ngesizulu ukuthi kwenziwa kanjani nento engayi-experience ngibona yenzeka omakhelwane esasinabo kezwakala. Okay, angizongena lapho ngenxa yesikhathi kezwakala babeya lapho ukuthi udedicate imbewu kezwakala futhi kokugcina kuba isikhathi sokuphumula sizwana ngoba nge-day of atonement ehlanganisa lapho ukuthi kuba isikhathi sami sokuphumula masifunda ku-level 6 isikhathi sokuphumula isikhathi sokuzila ukudla ku-Israyeli kwakuyisikhathi esi-1 kuphela uzokodwa inhliziyo mfana freezer steak isikuthi isikhathi sokuphumula sokuzila ukudla sasibekwe kube kanye bezwakala kwa-Israyeli nge-day of atonement bezwakala kwathiwa abantu bathobise imiphefumulo yabo lamanye ukuzila ukudla bahlele bengizile babethola amandla kodwa Esther wathi kuzile nababephuma lena ngesikhathi sikabani sika-Ezra bephuma ngale bazila ukudla becela indlela enhle nani bezwakala kodwa isikhathi sokuphumula kwakuthiwa isikhathi sokuzila ukudla sasikanye ngonyaka kakhulu ukuthi nohla nisuthi nilibonge igama likaJehova kodwa ngalilanga webheka ukuthi bonke abantu benzani banika umlomo ukuphumula i-rest banika amazinyo i-rest banika isisu i-rest bezwakala siphumule yonke into iphumule bezwakala siyabonga ke bazalwane ngathi iphela lapho ke yonke indaba yemikhosi next week Nkosi mayivuma izobe ivumile vele umkwena umevumile izobe sengena ke kwi-day of atonement lo umkhosi kabani ka6 uzogcina ngoba wona obaleke kakhulu kuyo yonke imikhosi noma ibalekele kodwa lo ubale ngoba ukhuluma ngegazi la lenzwa njalo umpriest mayengena leyo nkonzo yonke la sobona khona nale mithi abayikhulumayo ukuthi wayedonsa ngoba efake le ngubo engena so ayikho nokuthi igazi laphele lapho bezwakala inkosi yomsako imlusise amen.